Mabisa hapa kwa Ndawa na kubwithi thimi ni vambirite mugomo yo nyuma yantukwira bathirite bakia thirikari kuthira mabisa hapa wite thirikari account ine regete kubwayukiria na mabisa bagitumi na kuna ndi patichoka ngwene mwankara bakethira bakithikira wa muthuri Muriuki no ena rugano ru nyuma ya bakweja na mukara jwa ntiko 14 ande baketho bagita mugomone pana baune kia makeja Ndawa ne kaunti Meru na rabaku thimi na yemwe na arua ibambiria mugomo juju kiwa gitumi kio kira kinene gwita mugomone na thirikari ya kaunti Meru ndiregete kwamukira byama byao ojoroba mukirete byama bingi bya ligitani bangi ibokurikana last week kakimya kiathira itugite kaire tukambiria mugomo jwetu kethora thirikari etiendo tuthikira na thirikari kinyegwe twireba baterenda kumira beja kuthikira mateta jetu kwa utwere akazi ba Meru Aejani Ndawa baba kwejana nau bate treni wethira pharmacists gori umenye kwak weja kura kwa Ndawa iu umenye ithina ciaku no tithimi bikuthithika uti Ndawa ikwejano monka thirikari tuthikire imantu akurigaria muno kwethro nyatariki cia narua tutere imeshara yetu lakini narua te meshara tutetera itono kimero kwa tuka nyeto tutetera meshara kaire tutetetera nya promotion kaire tugatetera kiratasi gwekirwa saini kato kwanda kwira antu beto ba Meru kuma rware tariki 19 mweri wele 2025 otire services renge mwankara employer agetekire kwari na batwe na to sign recognition agreement no recognition no work no recognition no work no recognition bakiwa na ndibo otikiba kwite thirikari kiraba kwenda ki ni kirore gikirwa ati kwina kiama kia ligitani Aejani Ndawa na bara bangi bakuthithimi macibitari ne ati county ne regeta gwitikiria batu tuliritinguge ba county ya Meru ende tutwera ko litango geko ende bate kweja kwekira kiratasi saini yake ni remete toko na timbesa ni amemba beto bogete bo bakagitwa mbesa kenda cie kushokeria kiama gietu lakini gwatuika tukang'ang'anira karatasi gwikira kirole jaga karamu kwa milioni 3 kana kaba ko chwa wa contract ya kusaina recognition agreement batu tukugwatire tukuma sibitari cietu utithimi utendawa imbeca cietu tukwenda gwitwa icio tuyobora itu iguria kiama kana ri ata bukua loi imbeca cietu kwenda wita atia twito chikoria mbi ende bi yo tuma wananchi bateseka no ndo ba muntu awitekeria au anaitwa mbeca ciawe mbeca cietu cia mujara citi nyinge muno iciti cia nyumba gakwera itu twete iciti cia ngai cia sai itu twete SSF ni itu twete atu itu kuici tore no ndo iguria witwa imbi wananchi bo safira loi. I'm also declaring that because the county has refused to engage us, we are not going to leave any minimal service in this county. All our members must walk out of work and stay at home until recognition agreement is signed. You can play politics anywhere, but you cannot play politics with workers. That is the reason why if somebody wants to vie for a political seat, you are asked to resign from public service. So why should the county government of Meru decide to play politics with workers? Ona tukwambiria mugomo jetu na arua na jokenderea mongare tukathikirwa njogere kaire Meru bamenye otithimi otendawa na mugomo jokenderea mongare tukathikirwa kama mbaya mbaya kama mbaya mbaya. Muthuri Muriuki, Oro TV, Muthuri wa Kangangi.